abantu b'eddiini ba sheek ba mwalimu abagata abagole ba father ba reverend and the bishops mwena abantu bona n'aba pastors n'abahore naki abantu boena abakugita twindremu mutandike kubuza abantu amabaraha omuntu areke kwiza ryaho na gritaringa wachetegereza aryaho aine corona aine sirimu aine TB aine hepatitis B I mean aine sickle cells aine rhesus blood whatever negative okamugita okumanya ngo obufero obwe nobuza kutabanguka abo burwire bw'omuntu obwo bwayine mu encouraging abantu abakuza kuzumba ushoro burukwera abakiro bato abakuzire bo bakafakanya ecyakwa cyabyato umuntu nagito inabana bana I mean icyo tine cyo kutanga but these are the abana bato emyaka 25 26 barigira university bariyombaza kushoro mbushoro bukwera mureke kubakira mukaba kansorenga akubara bya machitanda okubaraga burane no, these people are not there because one of them is sick. Yes, tureke kutina gamba oryo no counseling akabo abana babiri oryo no bagambiro kubararare hamwe kubaratwaze hamwe but one of them is sick. Find out konko takatanche counseling ayoke muri compatible omwene blood group rhesus negative ndizo no positive bombere negative hati bombere baba negative no mechikuba. So there are many tests, medical tests eshemera kwanza korwa abana batabo abakujomba ushwere so that ebigambo byo counselinga ebigambo byo biwaza kwa buromu zigito mukirezi yo mukanisa bitakafa bosha because these people to be in a life when it is to be in a life one of them is sick or both of them are sick chimanyisa ngo de batomera kando batomera baryo omisho gomuntu otak uruhanga yahiro bushoborozi kureba ngo abana abo bazombushwere obwikire bazara bagira amagara batunga bahangara nabwo ejo abakugita terebe kutaguma ntuyamba twongera hakantu omago kusi norebo umuntu naranga abo namirundi ebiriye kubaranga akugira ngo ayine shonga etachetse shonga no jumanya shonga buka medical term Rwanda Kenya icyo kwaza cyabyo no wafuna intention zo kutasya no banza waza wiza medical form ejo no medical form dini bakwikiriza ninke wona uza kuzahera aro form yo kwizo wine hepatitis yo ineki aramanga gota kazam batakuchebira kuruta kuchimanya aro namahango munso endwere zo kuboyini utakwasa kurugamo umunyonyi bakagira ngo yoguma umunyonyi eri hangite zendo aratukuzibasa wanyitegereza nuko kubireba iwe no bireba